Ibagazana mutegeri wa Meru TV mbitikire nko wate wone urengikire ikintu kigetu kia biratu kana awamu yetu ya tatu aratucokerete na musiasa tukiarire nende mantu jegie tukembethe na utongere na tukiarire mantu jegie tukembethe na utongere mutegeri wa Meru TV ntamenya expectation yeku irari mbika itakara toigirwe nende mutarata yo gucyandikithia yaringi kura yokuruorwa na nende no tuciumire tugete twacandikithia yaringi kura kwari muthoni wa kiramana ndairegerete ndre 1 2 Gen Z wote abo cyandikithia kana tukembethe bothe bakobokithira baciumire no cyandikithia bare yaringi kura no tunende twethirete tukiona kaita kakaumu akara Gen Z bethirete baukulukira anyway report le chikuya amwankira nende akwitwika ntere chionde cha Kenya akwina lota na oti abra baciumirite kenda abethire baicandikithia yaringi kura uito tafadhali ukomba kwithira utaciumiria ciumirie na wethire ugicyandikithia kende ndira itara kuringa kura kinya wethira wina kanya akochala mutongeria urawengwa uwe ukwenda akutongeria kana ukwenda akwathama antu jakuwa gatongere twathurire atongeria ibare ibena ukumanio angabena mpatho ari oyo wachumiria no make a decision ya utira atiri utathura mutongeria umuthuku na withura mutongiriro kuona aina interest ya Kenya kana interest kinya cia Meru at ende twita kuthura tukira kituro cyandikithia yaringi kura bara bacyandikithia antu bakai beta baringira bara bakona ibo be yakura to yakuria tukitheta apana chumirie ombe kuthuro gicyandikithia ya muringi okura karibu sana akire chunji kitomba kuthura atukiaraniria twina ndeka nkuruki ya 50 cia kwaraniria na uwe mantu yege wit na mbere county ni yetu ya Meru na kinya omiandeguru yetu yonthe ya Kenya na muno na arakwetu tumite mashinani no tukaiteneka mwituri ya kuona antu votu eleso bweya ni bibiongo batukumba kwithira bigita na mbere kiro bichi ya MCA tutona mtu votu elesa bwega ngwechi MP nire ku ngwechi ngavana nire kunende batu kinya barabara ethuka atwambaire kugira MCA mbutu kaugire MP mbutu kaugire ngavana mbutu kaugire kinya rais Ruto mbu na tutegomenya abarabara batukumba kwithira ikibwithwa no karibu sana twina mugeni ndene ya studio oninteninka ndikire okuthomera ndeto ndaka kumurikira magatheti mantu ya siasa inkwa ya kanya kinyoka araniria na ataalamu ba siasa baraba ichi siasa muno no ntunika alega kiramana kinyani no katukuthoma kenda kumenya ni bibyongwa abyomba kwithira bigite na mbere kirutere kana kikienine kya siasa twina nchambe gutanda msikimathi na ranturene bamwita Kim ugenta menyo mwichi nari kumenya no kwithira kwina kinyari ngiriro mwita chini ya maji na inyati chinwe aita wabuo karibu sana. Santi Mogani. Kede mutegeri wa Meru TV. Bombere burumu ile rito yaku. Thank you for Meru TV for post. On post. Yes. Ambeta Adams Kimathi kuma bodo gotega tegate kuma Centro Imenti na Mokario Kenya. Karibisha everyone. Ora otegete Meru TV. Yes. Na thank you Mogani okiremana no tuwa ko invite aja. We need to learn more to conduct international better more about in Centro Imenti, about MCA's work, MCA's. So modoni nkolomba for more platforms as Gen Z's. Yes. And to betu batena umenyo. And to ndio rita okay the Centro Imenti there is a lot of fight between MP and the MCA's. MP wetwake atumba ku unite we under politics in the government era yo odonio kiremana turari na governor Kaweri baramu impeacha no tubakwenda atekwa together with the other leaders so in Centrament we need to teach our people more so Meru TV thank you for hosting us itokoromba more time for our people because we are more Gen Z's need to go teach our people who are in mashinani. Thank you. Ukiarere manto Gen Z kiumiki mandire mutaratara ya gucyandikithia yaringi kura yombere kwithira yuki officially open kana yuki ambiriria I don't know kithira ugucyandikithia kana bando na ngoja odoni oni am registered vote in Kariano polling station yondi ngara kure kwa Gen Z zinatoka na batukumira mudhani now everything it is IT
antuna ndio mtatumbo more the time turiga ABC ne create time IT people mtu akaregister ari antuna ndio ni ambile mbitera ngoge Nairobi. Yes. Lakini andi nkwenda kuza kuringira kura mujumbe kwenda kuringira MCA nonto kuna tano titro mira bwaga all over the country kwenda ku the president akitwa roza Twitter whoever is not working tukwenda another platform we create for a team to amba ku register as a voter kana nyara IBC ere to vaira mtu no ai register wa ari au the polling station eku it is in Central Imenti na Nairobi iba create a platform where amba ku register we Nairobi onto kenda wizo ringa kura mero. Okay. Onto na ndikyo kona tana pwete kumira lakini andije nzi bara wengi in Nairobi bara wengi in specific places andikyo kona tana utete kumira bwega lakini bakonda kuza udide nandi mtu aitwa atemura create eza ku register as voter andikyo kona tana utete kumira ureba tere then secondly IBC need create platform ya kuja mashinani kuna ntu batize mantu za onto last time donato ke jo registra to voters in every market so nande wera mtokeago au mekeago ye abo centro ku register agaspend garamewe garame kuma gweta ukiago na spend agaspend more 600 okay 600 ande umbira mtu akauga onteta bikura ntediana lakini ukeria mtu ra mashinani au platform akona will turn out umanga kagena karakari as I register as a voter ukenda ringa kura so au igogwetia IBC etegerete on that. Gen Z Obando ndaturenda atugite atiri nya batu atongeri baruyo na in the next government twenda muno kana tobirwa sana kwithira kuri na a lot of young people kenda bari itine bari utongirine kenda no to at least tuichira kana tumenya ibo baina technology baina chio akiri ne mantera ya kuita na mbere ibakumba kudira baya wata ankuruki. How do you do kenda utira at least kinyaru terwe nuru wa sentiment kuna ndukembe beba ingi bo chumire kinyakire utongeria bo chumire kuthomethana na kumenya tene mantu jegie a good governorship kana good leadership. Mugani, let me tell you, good governorship and about whatever you are doing, we are in a group called the Eye. For now, you have lost in media. Let's give a guy, our MP, a time. Toneda, a carrier, a troga. Aki monkera da yes, totally no is a celeb. So, Batura told Lydia that in and to render create a platform. All those youth but they registered as voters in every occasion to a better. To sacrifice that to gonna resources. Them to go to it. Yes. Because we need good governorship, we need good leadership, MP, MCA. So to go and create that platform, but we made a way register. Then we call to conduct to Ariana IBC. Bezaba ka abonera au bejaba badiri registration. Kenda bomira go turn out to vote. Ndana nditwa karo tukoge no twingo atije twingo to komira street ina next time. To adure wa mtu ratuterenda tuge. Orote go Twitter yangu. Akora ndimo ndiyo to konda ko that platform. No timu to fund it. Nobody has fund us. Antono ko tegera ja karuma ore ta karuma IT. Gen Z's barai sacrifice re their resources. The politician orario. And we need to go train. To bonye we are togetherness. Thank you. Nende katwaroke ndene shikombunge kia Centriment. Centriment netherete a trend for some reasons kaita kara ya mubunge wa Centriment netherete akita miari emwe ya tuma komba kuthira kitharikirwa sana na gikundi kiu kia the eye kinyababu ibumbite kuthira bugichumiria na
kwenda kuona kethira at least tungire bwawe abukomba kwithira abukibwa lakini ke sentiment kwina wants ira chikuo ke sentiment na MCAs beku I don't know performance ya MCAs ba sentiment kinyambere eto yakiri mubunge wa sentiment. Thank you Modoni. MCAs they are trying. Na otega the last regime ngavana Kawira atathikana ila MCAs. Lakini gavana Mutuma kweza no kona every occasions chigwitonguge ontotega jakiria occasion MCA as nara lemere barabara yu au bronze oja ke kariana location MCA na limete barabara na eza ina water project na rajoriti kariana dispensary ngat kariana location aya weza ini abo centro nene ina locations nyingi wazi kweta location ukatega ukodera baragune rari mirwe kwikajira kaya wetera karina kamoi karari mirwe waza mugambo waza mariana location otega kuna hospitali ilitu location waza otega MCs they are trying abaria na leadership eta governor tabadikaira lakini governor Mutuma is listening for them na MCs bakendreo they are working abari na ambu abatari na ambu time ya kuwaka muntu governor atabadikaira Mutuma na ogeria kubafanda kubaitya ngwe Kawira tuwe gata thuki muno mashimo weto gwetu na harikiwe lakini governor nyori mwira ore mwira do for us in this one too governor akwira eza morega anyita katika bakina Kawira bakatika bakina mute so na ndio taka oteba touching mwananchi wa kawaida atadidi akio lakini Mutuma no kuona is trying to improve these people they come for the second time otemu ntokokadha ni kore Modoni on politics chako yambo nice otegerana ndito otega Mutuma you will continue with that spirit to empower these people these MCAs you can get a chance to people they bakuona ngugina yako you want to work enera Yes. I was just sentiment our MP no rajo kigitega Kawira araera ngavana Kawira ugewe go create size ngo beche MCAs utemba go tega kona njira MP njira chiawe connecta once ya connect wade edani abo centro kiago mwangandia mbere kinya tukinyau ndenda ututeithie kumenya atiri for example ke gishigumbunge ke sentiment ngwicha MCAs niriku na ngwicha mubunge niriku nonto no turi matiriri barabara anethoka batu twirire MCA tukaririra mubunge chukuru fulani yethera itena nyira chibikubua rwari tugokira tukirire MCA tuigwe MCA tatu tikira rukire tugokira tukirira mubunge ngwicha MCA niriku na CMP niriku kenda kinyandira twethera barabara fulani itibuthiru tukamenya barabara ite MCA eni MP twethera kirasi kina akitekeri simiti tukamenya kirasi kete ke MP kini ke MCA na tukanda etiure bietu akiri mtura bateri. Thank you Modoni. Otega ngoche MCA ate dayanjira njira daya njira cho connect the MP barabara ira batere ko didi to finda road to connect that barabara MP Okay. Uni kwenda toera na nani the otega barabara kora barabara connecta once chakela MP na allocation yakera 78 million Obunge wetu centro imenti chiana chiombetsi 78 million atekirira ya buru ukolo bambetsi chakela inaire ugewe iko create size MCAs no tiba kwanjiria kwa ando MCA meana ando njirere kufinda road tiriki orathidia o create njire zanjirewe kariene kuna tofinda road to twinje otega wajo create finda road you era oba batirite kumira MP totari nadi ando tegero kona kabodi MCA agai sacrifice gala ya kwanzo bede kuna njere udidwa kariene a national government Yes. MP abatere kwa upgrade barabara cheto barabara hiyo connect wanda hadi wanda abo centro abo west mwangandia kuna barabara ya nyingi bado tute barabara
bongera ainyara miwe wekiro eta connect buru andi chionde antoge ya ukoite ya voice to te barabara ere buru connected abo centro na mwangani eta kinya kyao ai che barabara ya batero create aga upgrade kuna barabara ugire ne yero wa mnyoro antoni jenewe no ngo ugire mpio eto no umire kimindi ugane yero wa mnyoro barabara iwe kiriro mwankera la IMCA zaba kuuro kaongo aro nyamidia wabu gwito kabisa bukethera kaongo hospitali barabara iwe riro na ngavana marekero na MCA marekero na MP ngiri barabara connect thiri ward barabara connect abo centro mwangandia na kiabu otega barabara iwe tibwira MCA locations MCA zi betia barabara imecha few iwe barabara iwe batere kudere MP lakini ande ore tanto bagura abo atutejani MP batere ku create ena 78 million naga ni 78 million divided by 4 once barabara iwe create yonde aka ameria aka umeria nto bamwanganya nabake yago bakomeria batoma za lakini ande otegera ore za MCA orwa mpuro MP na no create impuro eu aize omabo awen corona no mu create MP wetu kero tumaona tu tatu muura togera yo murikania ku manto abatere odidia otegera o daito eno dimenti kuna thoko gwakwa MP wetu ataize thoko ereo lakini mtonge hata korobe ali ma oninge to dai au mbete sho mbero tokiumaro mbira kwe kana ukona ke ninde na mtorene tuthomithia Azmeru TV Fraternity ngakura kareo MP ya koria rise uramborite muthoni wakenda utonyera ndo ari ogoro uriri yo ni uririe niyo ni kwirire kandi kwe gathoko araugire ndona aikoro akanicho Meru TV wa kabisa thoko Gatembe market Gatembe market to arobire mto the first person kumira kuga manto Gatembe market mheshimiwa Ayubu speaker no arobire 69 million auga aumira ki media Meru TV wa thoko ndarombe thoko 69 million abodo gutia gatigate au Gatembe acha ko ganjire arobinjire Mariane Miraba iwe kwena mirakinjo arobi akija mpia araija kuria rais na ndiye mpio etore kenda wona tatu mura mudona tatu mudurite MP wetu watize ke budget ye dai kuna Mariane University rakawa Mariane University etengeri 500 million dai 75 million no kwa kema akura ni rongo tukua na dai university uma itofuatiria batu jenzi tofuatiria ya knowledge ekufuatiria tumeja whatever it is being done 75 million tikera didia 500 million kots vida skuru ya gatoro wale anabeto bara thomera ale bara gutonya intake na president William Samoei Ruto nezere tutwe mudura mtorero mabure yayo Ruto nezere uga agotengira 500 million Mariane University beche wina iri kwa ana bakonda kuthomero I have a friend of mine with IM na arenda gutonya intake iwe September lakini atitonya atonyera nana Mariane University itibere kiru beche 75 million etengeri 500 million irikwa ndeto aria mtu akauga to muruga na areza akauga to mura to mumena lakini Kimre tutethi kuelewa atiri endera kotuika igutengura 500 million na bothi atathiatira bukethira beche ira ente komnyekethira iguthiatira bukethira ni kinyite kutenguira ruta kana kaitakinya buru Taira president ye yaro amaua ngutenga 500 million ya skuru fulani kana nya for example ya university ya Mariene no abati kuthiatira mbeche ikenda atira chikuma na chiukinya chukuru na chikubwithe bura chibatere kumba kuthira chibwithia iyo ni ngugia MP no ntotemba president atiza wako ugangutengera jankwera ngakwa million ye mothai lazima utafuatilie 1 million okay antigo tu mudoni okathuro thaizi Meru TV mtu akeza akwira mwana Meru TV akwira fraternity onde kakuna nkira milioni imwe ubagaire kwa mbere matuka guchumbura barabonde bokaria bakanjiria guchumbura barabonde bitabo akimit ngugi bakwira no nenkero 1 million ya mwana nchi watize unge neze mudoni ero 1 million ero lakini ande batu president rejera uga ngugi MP gufuatiria
Okay. Yuni olole we. Aurende nio kukumba kwethira kuri na kizungumkuti. Gen Z bo thiatira mbecha ichi athiatiriro chieya kana bandu nyo itono kuthiatira. Itono kuthingatira bururu. MP wetu atonya bururu kala era ithai ntuko ingeto boto platform. Thank you Meru TV no boto ya platform. Na ambo we usually recognize you as our friends. Thank you. On the central event ya Boyide. MP wetu ya behind kabisa guruka abonya mto bwera uma. Ibwa gaitwa ja nito platform to amukuno na ida akaibwa. Non twazo kumira Meru TV tukojo to dithia coverage. Tugamba chama university cheure ile yajira kuoneka 75 million. Toko agatembe kera urite. Urego thoko twataka Shandraka. To compare Kirima na Shandraka. Kirima served for 5 years. Aiya miaka 8 etite kuguzuria. Aki Shandraka atambara kujukinya miaka 5. Otaka Shandraka na thoko ingana. Ena thoko ijire, ena thoko endarene. Ena thoko ingi mitungu. Eja within 3 years eja. Na robite. Kumaanisha MP wetu atije gwita kurobi. Na kila robi agituga. Ibwa kana ntuna ararobire. Abota kwa ministry o tana ararobire tutukora. Mbwa uri akonja karia nene we rato tiuga gintu kya wete kyawe. Okay. Ikyara arobire. Oteke ngi arobire. Pressure bus. To kinya sport. Pressure bus karia Rangers pressure club ya mwekire. Ari kana korobi ona. Nteona gokumira. Ugarobe pressure yenyi. Atake president ile alikana goto mwitia basi no president Ruto ta menete centro imenti. Mimi atumba kudo ndete kundo mera centro. Ayo mumoni. Atumba kudo atumenete ungano. Anza tana uteto vote UDA ntoto ari mbere. Twari second. So atumba kudo atumenete. Ande mujumbe watu akafuatilia intobie to na arabire. Ande kirema no togera barabara eto ne yoro mnyoro. Tugire barabara utwire nawe yetire ka utwire twandamane tugira kwa mnyoro agwera kwandamane bukore kinyambeche chia chukuru ya Mariene bukaira atwire nganya oyire namira roja atwire atwire wa mnyoro oyire barabara ewero ekaongo ewe tinda ronde Meru TV bori tinda ka gotukabari tatogora no ngo mire no ga barabara ekaongo ne yiro ne rigwekiro rami ne wa mnyoro oyire Trenda Tony documentary barabara unaretre tutakwa mnyoro tumure give us our road tatu ge mnyoro yate kinya century imenti bate kwenda kura na kwenda ko Thank you. We withani ni bibi kumba kuthira bietu makuthira kuri na ndo katika MCA na katika MP no tupothi ba kumenya ngwire bati kumba kuthira bakita lakini katika ni au ikukumba kuthira kuri na kuri akwele no katika mubunge na MP. Mubunge ate gitango gererewe. Aizo atega mubunge kirima baro za bonde bakita na ndida yaranjiririe gukriticize mutuma to idinkia akiuga mutuma akaliye barabara chiawe ukaiya barabara cha mutuma atana tete yako barabara cha mutuma itia kanenkera MCA bawe badije barabara chiawe nyede i flagship engabana akeja na MCA ward every ward ya MCA ba constituency yewe bonde no te MCA no dai monkira daiji nominated akiborwana ino bangile ya working they on the ground na naramo shimwa mote atakinya phase 2 ero kuna supplementary budget no akadidi kwe location simu itatongo nonto nokwera ambe HMC starting 20 million okagaira everyone phase 2 ero you would see the work of mutumanto idinkia na ntesapo nyanti mutumanya atembizi lakini toko atembizi ya buru atambona nyatembizi lakini people are seeing the work okay and MP wetu na akakokeria maguru kaitango gambechi na 78 million chakera na myake uyonga akiri achio na tuthiria barabara jara kirarami achio mbechi arakiri achio myake uyonga okay sawa kithomo rutero centriment kithomo rutero centriment tugikaika kando ya Mariene University centriment the national school the school tumba kuga by the boarding school
oya no dimenti buena meru school buena kaga sentiment de school je chonde chakuye ogeta school ya bodo gochi boys kera dia ogeta ya nkando kwanza secondary era ile mix ni mwashimwa tu etera mwashimwa mutana adhere bwaga etana community ari ku the chief assistant chief na community ya even those pictures children etauga school yani the school ndo aingwa ikarawerio the school turi waya sentiment the KMTC ani ke sentiment the turi otega okarigara ato arumiro yani ka school kagera ya gukira ya ba school ne primary school e boarding ne government school eu ereo kondo tajeri tona kirema na hizi na pio wena hizi school eu barendo medhiria the community na nde umira na school itu kondo school eu moshimwa mutende gitu akiwa kendo kwa emphasize umyokiria ena thini nyingi muno MP otekio batheria anewe school eu ereo na tuize na thini irego pitia because of the MP na thina kirema ati angai destiny kira tia au kana describe him ontona ndigo kila kionde gukira yani wewe kidire kinde goro wewe guthe abonyenyekia basaris ntoro ndo taewa betiri atangicha basari 200 million you are janere ntoro trona basari nagire basari kire marogira aere mtu onde omira miru TV na uga na watu tiragia kwantu batete basari roz ibome wete CDF bori na basari cha oro ondo wa bright na ntukantu batona ito baize na marieto na umirero uzo mtoro ondo trona basari cha CDF cha centriment ibagire basari cha MP na raja nire urotrona agire antuko baterona monkira dai na ragira araire kila mtu nwango umira uga au tumto atete basari Okay, sawa sawa. Tukerere mantu yake kithomo, what do you think mubunge na bati kumba kwithira akechipin ke machukuru chikomba kwithira chikiukira ningeno tunende kwino rategete ari watiri ina mubunge agwita na chukuru kena nende gutwika sentiment chukuru chondo ni igwite na kinyora tukuona agwithite ni mubunge ina abagwitana na machukuru skuru tatega mudoni skuru empina batero tonyera okeza ana barabeza municipality ba Nairobi na Kongi don't do performance school weku we mujumbe otenda performance ile down don't to atega janodimenti kuna school kaga kuna school mesku ichi top ranking kemero school ile centrement ile school ikere ya kukinya min yako ene kwa na school inene lakini leo mjumbe akatuma school ya bodo kuchibo isi perform kando perform kaga girls kirigara girls perform antwara bondo bakaitana baona Nairobi beje na go perform beje dei kaga ikirigara girls amujumbe umete school ka kirigara te perform udinyete ona kana kuna ruiga girls yo performa egitara ribondo ro performa ro kaigwa iro bomo ego egi egitara mujumbe kirema kumatonye ne yake nana atrete go school ichi irego lakini iyo nkuri atire nimbi abati kubwithia abwiri obwithia atire twari abotero tonyera school me kintu ya ku ya community okay akintu keito kona keto tedia atonyera atire modoni agatonyera one school era na net emphasis ne empower imo bare kabanya motivate ore nyoka motivate anti bitango ki obere ivyo okinyamini okinyamini ezi I will reward you this kan kabudhiria this and this lakini wazo twakireira si mabati rangio kiuga ibyaku mekere makintu kiratha ya antubetu atichuri ona tombo tangera class 3 milioni ithatu imbechi nyingi lakini kila udhithetie mabati wazo ora bora ya class kiu lakini mabati ya buru jo ikirite eni ko class kiu ko 3 milioni shwari nyantu betu bakuno kimero woni bakuyo utembo tu era 3 milioni titi ya kila mabati kiu class kiu wako kuma fondi that's be isindi bebe se abosento to tagao matwayo mabura bura ona ro mudani that's be isindi class ki isindi costa it more than 1 million so kile mabetire ya kuimbacha baba TV ni yasibitatu to igerete mbecha bibitatu
Yes, we beyond the accurate about now, the case, renovation is 3 million, may correct. Oninkuga constitution change. Constitution na mone change, be MP chidingata we boyaga. Anto be cheto monto dingata ko wa dimo ko deriji. Aiyo ke ya sentiment. Toja ke barabara. Barabara na dichi. Me ande kora gento ke ko bibia na ke emphasize kultura. Me anto batize barabara chia MP na chia MCA. Yes. Ondoke ya barabara tojiseregerira midaizi. Shandra karejere ekera barabara ekinya mwanka ke virone au centro etiwa. Oya barabara engi odure chio connect. Nonto tire shandra adiri. Eja ku barabara engi akonda wekira nande kuja mwanka kuma iwe kuja huko eje kinya mwanka. Tuna ga to connect antu babiye bakwaga. Nande to tegera to go. Kirema bantu aita robio uganjire ga connect tu ka basikiza na shanda ka beta uganjire ile connect word ka over constituencies chonde otega ko ni mantu joderi beje te CDF icho bakwethera chikenenkanirwa inkwetikia every financial year beje icho bakwethera chitethera labda ki mantu ja skuru ki mbasari na kutigira skuru ni chikuba kwethera chigiukire na njire mwe akanerengi CDF yenu itumika ate no tunende no tuwirira sentiment ibugurira barabara sentiment iburire kithomo sentiment uteke butegurira becha chienu kachietana woko uru becha sentiment na chieta ira chieta na ira geshigo mbunge kienu ngo ina chieta adotorera William Samoei Ruto atire president wetu na professor Kithure Kindiki twibera ibadithia audit sentiment okona kona audit mo koigwa chaba mama safi che umire kwa becha irezawa patu tugete to dai turakiri kema me arona ya turakiri bwaga ana atomukirite na ambonesi watu twingoda ije nkwire mudoni katokiri turenda gwita code kwa ACC kwandika baruga ACC tatu file baruga yutukia ACC tugembe tia sentiment chio nditwe for the time kirema sawa beja batu tegere mbe chetu ina chita anto tem kintu burua dite bruto tari 5 years ayeta kwa area cheri na izina ndio kwa na rajerire kuga kwa mtu onde basari riu yake ajoba kuneka medho ejanjerio tukuneka medho ko bambasari stima chiongwa otichio arampu meteo nyauni minjuri ya kirima atori bakirima nyunjiri batestima ayo nora ko bamiji bakora TV Meru TV bede batu sentiment to the eye centro and but everyone enda kumenya what next mbije kuona ntu batutegete na izi ya mudhoni na ku follow sentiment before wago every time nato uga to show Meru TV azo andika group na tutugero ozo broncha kisha tukome TV badi kirimbia wao everything motorio ke ani location niwe bakirime testima na MP testima buru street ID chongo yarauga iboro ana mheshimiwa Ayubu nyo muri na tacharo beto atekoya lakini wewe kireba kendona na boy neza kwa yoronge speaker ugire atumire PO kirema weta go taga street right ebona area mashinani antu atena PA speaker nyo ugire na umira media ne PO kirimeza Meru TV eza mu convince Periuga itu create time na the government Meru TV to bromba amo time to create platform patuna na mutong na atongere ba CDF atongere ba PO rokeza ko constituency manager to create time wana to abo watenda ku create time beza kitu onte beje to kumenya uma amate kona to kunura mu ndo centro imenti medo vero ukamura mudondo zeze akora teza shows to shows nyingi togeta Meru TV is the best. Thank you. Iboreta the eye na the eye nendre ibati kumba kuthera buke mureka siasa ntereche onde nya awiti na mbere bwa county ya Meru na kinyate gurune yetu yonde ya Kenya tege shigombunge kenu ake na bukethera gwetegere ge shigombunge ke sentiment yake
no ngabuichienda muno tukiambiria kura chigurige kuringwa cha 2027 sorry cha 2022 twathurire Kawira Mwangaza ni wari gavana wa Meru kweyana gacha omba kwithira kibilo gitine na His Excellency Reverend Mutua Ntwethingi omba kwithira kiuke gitikia gavana kaunti ya Meru na no tubwithe na ikumunyi bwithirite kinyabo kiairia utongeria bwa gavana wa Kambere na kinya utongere bwa gavana Onende Mutua Ntwethingi tewe kinya kithira akuthiria mwaka ni nyakithira akuthiria mwaka imwaka na tutukai ari kuyukia wathani kuma Mutua Ntwethingi ayukia wathani bwa kaunti ya Meru twitite atia Mutua Ntwethingi athithiritie mwaka muthoni Mutua Ntwethingi aratharea last week 100 days in office Nare okuwa muthoni mbira kila kitu inyite na mtu wa mwiga yo mumtete kyo kona nandi tukiemphasize on sentiment lakini even in county not area nyambo na isire Meru county nyathire wi Meru Mutua nageretio create torio mabore ntonde takora news rionde biwa gavana urarumanire orogira kaenda kabati spin ngiri ndio kawira tutakona utemaendeleo lakini utegera thirikari Mutua investors bakweza ya factories chikuiza thirikari Mutua tethoki by the way niki yakwa nagotegera MCAs no bona mashinani bagwita ngugi iko kumanisha thirire Meru kwe ngugi gwitika Meru no kuona biashara kuona ngugi gwitika otaga MCAs bonde be mashinani be ngugine everyone ngugine tadiro ka everyone chonde last week tware wa Njoki Mheshimiwa Njoki ni nyata izi tware kwa watu asdai otagera gutujirare mite Mheshimiwa Njoki ugetoka igwa engrap Mheshimiwa rerari narare willingness yagu otega ora antu bakuga thirikari rere regime rere tabu antu kwa mashinani bakwanjiria kuona development Mutua tu atumwa mwaka tuone thirikari ewe antu ena kwa empower akwenda ikiro matane to adi upgrade no ndategera thiri unigi yakwa ino roki odira mpumite kuona ugichi gwitega gavana Mutua antu na partnership with Mheshimiwa Mutea tukuona ngugirio ichigwitega otegera tu barabara to barabara na ndimo china rare divert ni government rare ikwanjire gwite county government ni rare ikwanjire kuthia barabara hiyo partnership with Mheshimiwa Mutea kona Mheshimiwa akire mana divert njira kende thuka kenda bauranirwa bonde bateuranirwa bonde aka mutina kwina gintu by the way muthoni sae guchokia nyuma kidogo ambere antu babo gutie gatigati antu babo umite nkongi kona kwenama mwanka nkando direra yenu ingi Mheshimiwa ata government account bulure utine there na mbele allocation cha kuthithia diversion antu bone barabara egwitira in constitution area constitutional light utine batera create a diversion load antu rabaga access kwana na gucoka so radebo iro barabara yenu ethuka Mheshimiwa Mutea ntu ne county government ethuka mea next time bukaumira maandamanone muchina netikiria kuthithia emoji etikiria atumira barabara iwe county government akaripea the agreement na documentary etikiria Mheshimiwa atena thina no kuthithia barabara bathitia kibathithia agreement bakarende guru ba nontu wadie atuni nene bethe abo central Mheshimiwa Mutea was second kuringirwa votes kurira aringiri no number 2 number 1 ari makasi na kure nyingi bara MC bara bakorokite so kumanisha popularity antu bo ni nyingi antu babo gucheka tigati baba nyingi popularity yao ni nyingi antu Mheshimiwa makasi anda 8000 vote Mheshimiwa Mutea 7000 vote kumanisha antu 7000 iba utegete muthoni bila pressure na ndio uchoke uthienjera within 1 month ithuke muchino wenjerene amukomwera antumbi yakora mtu mutafsirira
aragira watize maana bija akakinyura information aragira watize mtu mutafsirira kichungu na chiro tugweta umutsa aratere wa mtu ra recognize POMP anya tu recognize nando okay burate tomojo akenda tumwera diversion athithia tukuthithia agreement tumwera diversion iwo thithia ukaria barabara ukairira ntumbe chiwirio akao government ni tengaira mbechi aragira wa mtu ra mbo recognize MP kirimo na POwe so no ntimbie PO na ntegete na ibijina but let me tell you one thing about MTV platform ira butoeza kirimo ele live ategete agarobwa ele live ontereze mante atukuga akienda kuthithia na ndito tomwira neteria mutsino we etikire njira nkungi ethuka on first person nketha ya maandamano yakugira barabara yao no ntira thukiru MP amwira na aru nandi imwira no ntumashima mutia na atheria barabara we negatandikwa indi wona thuka within 30 days mutsina ingite njira bakandamana e community yongo rogira njira yao ne ingo batekukira kwa sesi ningo mutsina mangazo and diversion lakini wona twamitandika na aru no ntimbije gatandiko mwankaro are wona twamitandika na aru njira wona ya sesi mutsina antobonga banda manidia ona resources chiako kana auto ni ntunde na tu kathia maandamano a big maandamano antubo bombe kwa watembo thukirwa njira ya bathiri baririte miaka 3 kabara kawira atatu thikaya twamura yathithia barabara wa atatu thikaya kila ai mutuma ntoithinkia thithia wona kwa barabara iwe thuka MP kiremo ngotine wonkwira na aru nandi ta kwa address one wona thuka ai myself ngachwa mbe tia kwa resources temutea oningo no ntimbija antubo ura basafa let me tell you one thing mugoni ogo support umuntu antubara baye ogoigwa baikirie ndi supporter ono ntoinda aba supporter moshimwa motea bambije yande bauga oigwa teretere na igo twize ko bantu bara baritairia every day and night ya birera moshimwa totheria barabara na nda aiye gwa no ntonde onde mutsina ara divertire one thuka nkathithia maandamano a big maandamano nandithia maandamano manini nkathithia na resources chiako chiako onki okay now Burendu kende the barutero sentiment what are your plans kana mibango ene iri kunende kenda utira at least butethira bwithi nene rengi bukirira no tunende ungi kuthikira na nyimbo thiatirite ko kaita kara ya sentiment ya kauti ya ukenera buona kinyari kanari na mubunge wa sentiment gacho kathurire ya ilete tamwe wembere karuta ngwiki nani atia kwaitire kenda kinya gutwika i second term MP na nende plans tienu niri kukenda utira nende next elections butekurira eburabu kurira thaiga na buteti nyuma kimaendeleo eburabu tiwa thai kuringa na eburabu kuwa then thank you ankwire ngombe kabandi dora mbere kara kugwatia ni bandi dora jairi kimero ni ukiugo ai watu twagambi twabandithiria ngombe yetu da jairi wali ya jairi ni arage kugwatira tutibandi ya thatu kairi antona mbata kimujumbe MCAs tukone bagwita bonde ndimto tugita ngogitha iji twategera ko ngombe iche tichiomba kugwatira ntichio toni ria ichio toni yerore kari andi ikyo tutukurwa MCAs dai origo dai yumirite ora MCA very MCA ore kunyo mweura atawe kebo bafanda yenya babona bedhe ai it is inanto ene wadi chonde kuna purity o mwangandi kuna purity o kiago kuna oni obodo gochia gati kuna bakajuju gal babo west nicho wandi chetu tatumbira tatumera tumera tuiba wadi chonde ko kumani sitona na ya ngiri tona MCs abakora baragite umto bafani andikyo kona ondera agencies ondera thirikari William Samoei Ruto bato dire platform ya register online tume yako jokia vote ntukwa kuringa kura meiko da kona ntukwa kuringa kura bakeja kuringira wadi chia badure MP ora bakwenda badure MC ora bakwenda badure ngavana ora bakwenda kinande bira unkaringira bidira enkala Nairobi ningira president yake tukona kura ukea the wastage of resources lakini andi bageria emphasize on that to the online registration
antu bathomere ku andi bathiruo bakathiruo kenda bezo ringa kura mwe mtu riwa kaeza kuringa lakini andi mtu ageria jinsi zo gutana utaizi tumire ni gutana uti na bara ba bena ngara bibeje bajo kekura batsoke ngugina kairi kera tukomira maandamano na kairi nzirene oni nkuga okay ni bwega sana ujo kikuri kindo nongea uri are they mobilizing youth to register as voters ukumba kudira getu chokire na thank you very much inkora tutendeka inya kita kumba kudira atwikinya daida tuterekire mubango jotende antendo kwa kaja tegira akamire tu ariria mukario meru ariria mukenya ariria mukari wa central imenti migambo ya mwicho atukirikiria thank you Modoni. Thank you Mnyameru TV for paternity on to as a platform. Thank you sana. To centro mente abakogora bo chokiria nkado. Ampu mete bona Mnyameru TV all the time. We are on live on air every time to that live tuenda kona news channel no kona news channel bo cherero go mebuda bo cherida iria akadwa centro mente. Atu tucherero ande atobwera uma na mashinani nyoka thiuruka le mutonyo kethero tengo gine weza community kona hoteli ru gora wethere every time Mnyameru TV news itubaije na ituba ne babwendete anchokeria mukari wa bothu gutsia gatigate nkatho mashuma motendera gwita ngugi gwita akari ba bothu gutsia gatigate bagutegete na yo daga bakona otare mbo time egwitira mwananchi ngugira kinda ibo kene matunda zau mukario MP watokire mangotini okaukeria maguru wanjire gwitira mukari twetera the last minute wejo ba convince antokea to baitana mwankanto beto bamenya na last mile estima ya mashuma ayo Burundi arobete 60 million ito ofisi ne minister o stima uturetera mataza antu bankung ba kenera antu babo do chira tigate ba kenera na mongalia everywhere awange amboire antu babo do chira tigate la ko na bota kinyero bwa kinyero time ereo yakereo ma na mashuma abondete bwinde utero kisho ne tidhiru everyone utethiru development ne gakenera turare ambo time kuthithia maendeleo. Thank you bwega sana Adams Kimathi kana Kim no tugutikire kuya tucia Mnyameru TV na ndeka itomba kudira twina wo kumba kudira kithomithia akari evaruterero wa Central na kinya akari ba county ya Meru bonde prombe tukidira bagitegere na kinya ome ya Meru at least ukumba kudira ukitweleria ngwichi MCA niriku ngwichi MP niriku endra barabara ethuga itubati kumenya nende barabara tia MCA ene MP na kinya tugita kuringia chale tubati kuringira MP chale tutibati kuringira MCA chale. Thank you sana nibwaga na twagweta rengi na rengi yegweta na mbere na kumba kudira ugituthomithia na ugitukunura muno na tukimenya mantu kurugije igi siasa akana witi na mbere Meru na kinya ome ya Meru na nonto we njenzi eta uharande na njenzi bange erie ni bura kugombekana akenda tutira tuchumire njenzi na njira nene na namba nene atumbe kuta tukichandikire tukari ya ringi kura nonto kumbe kinyage sigombunge kenu ke centrimenti kenda bo chenchia kirabu kwenda guchenchia no mwankabo watanire boge ambo yuke kura buri namba ya nto bengi kenda kinyara boge takuringa kura bo chala mtura bukona nwe akomba kwidira akibutongeria burabu kwenda nibo yamna mutegeri wa Mnyameru TV ndende reketi kuraya ankethera ngechokera na nchambe gotamurithi njimuran kenda tumba kwidira tukiaire nende uturo abwa mwandiki o mauku ugeta kurena